Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu yo muri iki gitondo cyo ku itariki enye z'ukwezi kwa 2025 tugiye kuganira ku nkuru zitandukanye cyane cyane zirebana n'intambara ya Ukraine, ariko noneho nitugera ku mirongo y'urugamba turaje twifashisha amakarita tuvuguruza amagambo Zelensky yavuze ku munsi w'ejo. Murabyibuka ku munsi w'ejo Zelensky yavuze yuko barimo kwirukana abarusiya muri Pokrovsk, avuga yuko hari operation irimo kwirukana abarusiya muri Kupiansk, ku buryo yanakabije akavuga ko muri Kupiansk hasigaye abasirikari 60 b'Uburusiya. Ibi ni ibintu byanteye amatsiko, ndavuga nti reka ntegereze update y'abanyamerika mu gitondo, ndebe uburyo abanyamerika ba updatingamo amakarita y'urugamba niba baza guhuza na Zelensky. Muri iki gitondo rero ibintu biteye ukundi. Muri Pokrovsk bimeze nabi, umuntu muri aka kanya yanavuga ko uyu mujyi wamaze gufatwa, ndetse ngewe ndaza kurenga muri Pokrovsk mbereke n'ikarita yo muri Limani. Muribuka ku munsi w'ejo Zelensky yasabye abanya-Ukraine gutuza, babwira yuko Limani rwose ibintu biri stable. Turaje turebe Limani bimeze bite ku makarita y'abanyamerika, hanyuma tunarebere hamwe umujyi urimo gufatwa bucece. Umujyi urimo gufatwa nawe wavuga ko wamaze gufatwa, umujyi wa Vovchansk ni nkaho wamaze gufatwa n'ingabo z'Uburusiya. Turaje tubirebe ku makarita. Ubundi turebere hamwe noneho GUR ni Special Force y'abanya-Ukraine yakoze operation muri Pokrovsk. Operation yavuzwe cyane ya helicopter. Abangaba bwa mbere bavuze uburyo operation yabo yagenze. Ibi byose tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Tugiye kuganira duhereye kampani ebyiri z'Abarusiya zicuruza ibitoro zafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze icyo wakwita warning cyangwa se zaburiye isi. Izi kampani ziravuga yuko kubera ibihano zafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isi zahura n'ibibazo by'ibiciro bihenze bya petrole mu ntangiriro z'umwaka utaha. Nkuko izi kampani zibivuga, ziravuga yuko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa gatatu OPEC barateganya kugabanya umusaruro wa petrole bashyiraga ku masoko. Icyo gihe rero uwo musaruro nugabanuka, petrole y'Abarusiya iri mu bihano, murumva ko ibiciro bizazamuka ku buryo bukomeye cyane. Ubu ni ubutumwa barimo kugenera isi, ariko cyane cyane barimo kubugenera Donald Trump, kuko ibitoro y'ibiciro bihungabanye ku isi, ahambere bihungabana ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi ibitoro ni ikintu kigira uruhare runini mu matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump rero iyi ni nka warning barimo kumuha. Amatora ya midterm niba yiteguye kuyatsinda cyangwa se niba ashaka kuyatsinda, nareba uburyo yakemura ikibazo cy'aya makampani y'Abarusiya. Bitari ibyo arahura n'ikibazo. Ikindi ku rundi ruhande bikagaragaza uburyo OPEC ari inshuti z'Uburusiya. Murabizi Uburusiya nabwo buba muri uyu muryango wa OPEC. Ariko iyi OPEC kuva intambara ya Ukraine yatangira banze kugambanira Vladimir Putin. Murabyibuka Biden yakoze uko ashoboye kose muri 2022 kugira ngo OPEC yongere umusaruro wa petroli ishyira ku masoko, noneho bagabanye petroli y'Uburusiya cyangwa se bahagarike petroli y'Uburusiya. Icyo gihe OPEC yarabyanze. Iravuga iti nta cyemezo cyafatwa hatari mu Burusiya, kubera ko Uburusiya ni umunyamuryango ukomeye cyane wa OPEC. Icyo gihe byarananiranye. Muranabyibuka ko na Biden yamaze hafi icyumweru cyose ahamagara muri Arabia Saudite, baramuciye amazi, baranze kumwitaba. Aho bamwitabe bamubwira ko icyo kintu kidashoboka. Intambara ya petrole Biden ayitsindwa uko. Ubu rero biragaragara ko OPEC n'ubundi igiye guha Uburusiya intsinzi muri intambara ya petrole. Byanze bikunze rero iyi ni menace Donald Trump ari buze kumva, kuko afite amatora ya midterm amutegereje. Ntago yakwifuza akavuyo k'ibiciro bya petroli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ni ibintu ari buze kumva. Turakomeza tubitega amaso turebe igisubizo abanyamerika bazabona kindi kitari ukurekura petrole y'Uburusiya. Ubundi dukomereze kuri Ukraine. Zelensky aratangaza yuko muri za miliyari 2 bifuzaga zo kugura gaze hanze igomba gusimbura y'Abarusiya basenye muri Ukraine, abanya-Ukraine baraburaho miliyoni 750. Zelensky akaba yizeza abanya-Ukraine ko ari buze kuganira n'abafatanyabikorwa ba Ukraine, n'ukwizeza abanya-Ukraine ko ari buze kubasabira izi miliyari 750. Kugeza muri aka kanya kandi abanya-Ukraine bakaba barimo gushakisha aho bagura petrole, mu gihe niyo bafite muri Ukraine ikomeje kuraswa n'Abarusiya. Iki ni ikibazo gikomeye cyane.
Zelensky nanone akagira ikibazo gikomeye cyane kuko IMF irateganya guhagarika inguzanyo yagombaga guha abanya-Ukraine. Izi nguzanyo zirahagarikwa kubera iki? Kubera ko abanyaburayi bananiwe gufatira imitungo y'Uburusiya iri mu mabanki yo mu Bubiligi. Ibyo byatumye IMF igira impungenge kuko murabizi amabanki atanga inguzanyo hari icyo bita garanti. Garanti rero yaraye amafaranga y'Abarusiya. Igihe cyose batarimo kwemera kuyafatira ngo bayatangeho garanti bavuge ko Ukraine ninanirwa kwishyura izi banki zirimo gutanga aya mafaranga cyangwa se IMF izahabwa muri iyo mitungo y'Abarusiya, mwumva ko IMF ihita ijya mu kibazo cyo kuvuga iti tuzakura hehe ayacu igihe cyose Ukraine izaba itagishoboye kwishyura. Muri iyi myaka itatu iri imbere rero IMF yagombaga guha abanya-Ukraine miliyari 3, ibyo bikaba bishobora guhagarara kubera iyo mpamvu. Iyi ni inkuru ikomeye cyane kuko Ukraine ikeneye amafaranga. Dukomereze noneho kuri Premier Ministre w'Uburusiya bamwita Mikhail Mishustin. Mikhail Mishustin ku munsi w'ejo yageze mu Bushinwa yakirwa neza cyane, bitandukanye n'ibijya biba ku banyaburayi igihe cyose iyo bagiye mu Bushinwa. Mishustin yakiriwe neza cyane, ahura na bagenzi be bagirana ibiganiro ndetse anagirana n'ibiganiro na Xi Jinping. Anga nkuko inkuru zirimo kubivuga zikaba zivuga ko basinyanye amasezerano 15 atandukanye. Amasezerano y'ubufatanye 15 butandukanye, reka mbivuge gutyo. Harimo ubufatanye mu bya tekinoloji, ubufatanye mu by'intwaro, ubufatanye mu bucuruzi. Amasezerano 15, ariko akantu nabonyemo k'ingenzi ni ugufashanya igihe hari ikibazo kibangamiye kimwe muri ibi bihugu. Murabona nk'ubu ngubu Uburusiya bubangamiwe n'ibihano bya peteroli, Abashinwa bagomba gufasha Uburusiya. Ubushinwa nabwo nibuhura n'ikibazo nk'icyo ngicyo, Abashinwa bazaba bagomba gufasha Uburusiya. Mwumva ko aka kantu ni akantu gakomeye cyane, ni akantu gakomeye cyane. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bibayeho nyuma y'uko Xi Jinping ahuye na Donald Trump. Mwibuke inshuro zose Vladimir Putin yaganiriye na Donald Trump. Nyuma yaho uwitwa Shoigu yagiye afata uruzinduko rujya hehe mu Bushinwa kujya guhura na Xi Jinping. Ahanini bakaba baraganiraga ngewe uko mbitekereza ku byaganiriweho muri telefone ya Vladimir Putin na Donald Trump. Igihe cyose Vladimir Putin yaganiriye na Donald Trump, hari Umurusiya wagiye mu Bushinwa, kandi noneho audience yari afite mu Bushinwa yari ya Xi Jinping. None ubu ngubu uwaganiriye na Donald Trump ni Xi Jinping. Abarusiya bamwohereje umuntu bajye kubiganiraho. Sinzi niba mubitekerezaho, ariko ngewe nibaza ko ibiganiro biba hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro biba hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa, Ubushinwa n'Uburusiya basa n'abumvikanye kujya basangira amakuru yose y'ibyavuye muri ibi biganiro. Kuko igihe cyose habaho ibiganiro bihuza kimwe muri ibi bihugu na Donald Trump, nyuma yaho gato habaho ibiganiro hagati y'ibi bihugu byombi. Sinzi icyo mwabimbwiraho namwe muri comment, ariko ni ibintu ngewe maze gucungira hafi, mbona ko bisa naho ari imikorere iri hagati y'ibi bihugu. Mbere yo kwinjira ku mirongo y'urugamba, dukomereze kuri Minisitiri w'Ingabo z'Ububiligi. Minisitiri w'Ingabo z'Ububiligi mu gihe cyatambutse murabyibuka twamuganiriyeho, ibinyamakuru byari byanditse yuko uyu mugabo yavuze yuko Vladimir Putin yibeshye ku Bubiligi, Ububiligi bwahanagura Moscow ku ikarita y'isi. Ni ibintu byavuzweho cyane, ndetse na Maria Zakharova agira icyo abivugaho. Uyu mugabo rero yaje kubivuguruza, aravuga ati umunyamakuru twagiranye ikiganiro yahinduye amagambo yanjye, ntabwo nigeze mvuga ko Ububiligi bwahanagura Moscow ku ikarita y'isi. Umunyamakuru yarambajije ati ese ntabwo mutekereza ko Vladimir Putin yatera igisasu kirimbuzi ku Bubiligi? Mvuga ko Vladimir Putin adashobora gukora icyo kintu. Umunyamakuru arambaza ati kubera iki utekereza icyo kintu? Ndamusubiza nti nuko abikoze twebwe bashyira mu dukubo neto, twebwe twahita dusubiza Uburusiya natwe tukarasa ku Burusiya kuko ari amasezerano ahari muri neto. Uyu munyamakuru aragenda arabihindura, avuga yuko ngiye navuze yuko Uburusiya bwibeshye ku Bubiligi, Ububiligi bwahita busiba Moscow ku ikarita y'isi. Murumva ko yaje gusaba imbabazi, bamuhinduriye amagambo. Ibi ni ibintu bibaho, abanyamakuru bahindura imvugo z'abantu ibihe byose, ni ibintu bibaho rwose. Ibi nanjye byari byantangaje ku buryo nibazaga Viagra uyu mugabo yanyweyeho ni iyihe, ni imwe ya zezenge cyangwa ni gute uyu mugabo ashobora kwihandagaza akavuga amagambo nk'aya ngaya ku Burusiya?
murumva ko agerageje gusaba imbabazi. Hanyuma tugeze ahagana ku mirongo y'urugamba. Mu ijoro ryakeye abarusiya bagabye ibitero bikomeye cyane muri Odessa, muri Kharkiv, muri Sumi na Dnipropetrovsk. Hano bakaba bavuga ko muri Nikolaev na Dnipropetrovsk ingabo z'Uburusiya zagabye ibitero bikomeye cyane ku cyicaro cy'abamercenaires. Ntabwo bari kuvuga umubare w'abamercenaires bapfiriye muri ibi bitero, ariko bagabye ibitero ku cyicaro cyabo. Ubwo mu masaha ari imbere turaza kumenya imibare cyangwa se n'amakuru arenzeho muri ibi bitero byabaye muri Nikolaev ndetse na Dnipropetrovsk. Hanyuma muri Odessa bahagabye ibitero bya za geranium nyinshi cyane, hakaba habayeho uguturika gukomeye cyane mu gace bita Dunaiski ndetse n'agace bita Izmail. Ahangaha no kugeza muri aka kanya inkongi ziracyagaragara. Ahandi habaye ibitero bikomeye cyane ni muri Kharkiv, naho habaye ibitero bya Geran ahangaha zagabye ibitero ku bubiko bw'ingabo z'abanya-Ukraine. Ibitero bya misile byagabwe muri Sumi. Ntabwo bari kutubwira target yariyo, ariko ibitero byo ku munsi w'ejo bikaba ari ibitero mu by'ukuri birimo kuvugwaho byinshi, kuko hano hari ikosa ryakozwe na General Siski ndetse rihitana n'abasirikari benshi ba Ukraine. Hano baravuga ko brigade y'abamarine ya 35 y'abanya-Ukraine ku munsi w'ejo yari itegereje guhabwa imidari na General Siski. Ubwo rero bari batonze imirongo bakoze foreign, abarusiya bahise babagabaho ibitero. Abarusiya babagabyeho ibitero bari kuri Tambarara, ahantu hagaragara bafunze foreign. Iyi brigade ejo yahuye n'uruva gusenya, sabo ngabo gusa bari muri parade barashweho, kuko noneho n'abari mu nzira berekeza muri iyi parade baza muri iki gikorwa bo muri iyi brigade bari muri bisi. Bivugwa ko abarusiya iyi bisi bahise bayitwika n'abasirikari bayirimo. Mwumva ko brigade ku munsi w'ejo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane kandi gitejwe na General Siski. Ubu nibyo abanya-Ukraine barimo kwandika, barimo kuvuga bati General Siski ko yashyizeho itegeko ko nta muntu wemerewe guhuriza abasirikare ahantu kuri Tambarare, ni gute we yabikoze? Ni ibintu biri gushinjwa General Siski. Ahangaha harimo n'abavandimwe b'abasirikari bapfiriye muri ibi bitero barimo kwemeza aya makuru y'ibi bitero byabaye ku munsi w'ejo. Ni ibintu turi bukomezeho kuganiraho, kuko ni skandal ikomeye cyane mu gisirikari cya Ukraine. Hanyuma tugere kuri GUR ni bamwe bakoze operation muri Pokrovsk na Kajugujugu. Murabyibuka twabiganiriyeho. Ku ruhande rw'abarusiya bavuga yuko iyi Kajugujugu yasize abasirikari 11, abasirikari 11 bakaba bose barishwe n'ingabo z'Uburusiya nk'uko bivugwa n'uruhande rw'abarusiya. Ahangaha rero nyuma yuko Zelensky avuze yuko barimo gutsinda muri Pokrovsk, barimo gutsinda muri Kupiansk, akavuga ko muri Pokrovsk yasigaye abasirikari b'Uburusiya 300, muri Kupiansk hakaba hasigaye 60. GUR nayo yaje gutanga isura ya operation yabo uko yagenze. Operation yabo yo kujya gutabara cyangwa se kujya gufungura amayira muri Pokrovsk yagenze ite? GUR baravuga yuko operation yabo yabaye successful cyangwa se yagenze neza. Bavuga ko barimo cooperatingira ahantu h'ingenzi ahangaha muri Pokrovsk batavuze ahariho. Murabyumva ubwabyo ni ikibazo, ntago bavuze ahariho kugira ngo abaturage batabavuguruza, abakurikirana intambara batabavuguruza, ntago bavuze agace barimo cooperatingiramo. Baravuga bati operation yabaye successful ndetse na renfort iraza, twabashije gutambutsa support y'izindi ngabo zaje kudusupportinga. Ubu ngubu operation irakomeje. Mwumva ko mu by'ukuri nta gishya abangaba bavuze. Ndagira ngo noneho mbere y'ibi byose twinjire ku mirongo y'urugamba, duhereye ku migi wenda aba bagabo bavuzeho. Zelensky ninjoro yavuze ku mujyi wa Kupiansk. Ndagira ngo mpere kuri Kupiansk, mbere ku buryo abanyamerika barimo ku updatinga amakarita yabo muri iki gitondo. Mubyibuke, umutuku ni Uburusiya, umuhondo ni ibice abarusiya barimo kwigarurira batarakazamo umutekano cyane, hanyuma ubururu ni Ukraine. Ubururu ni Kharkiv muri Ukraine. Kupiansk murayibona ko umujyi wose wamaze kugenda, byararangiye, ahubwo abarusiya barimo ku expandinga territory yabo no hakurya y'uruzi rwa Oskol, bakomeza binjira indani muri Kharkiv. Mureba aho ngaho kuri Mirove ntabwo ari gutyo twayirebaga ku makarita mu gihe cyatambutse. Ubu ngubu yamaze kuba mu Burusiya. Murabona umujyi rwagati muri Kupiansk ahantu wasigaye. Murabona ingabo z'Uburusiya hano hakuno y'uruzi rwa Oskol, nuko muri iki gitondo nanone batongeye ku updatinga mu buryo burambuye Kupiansk uko bihagaze, ariko mu by'ukuri aho ngaho ntago harimo ingabo 60.
nk'uko mubibona biravuguruza ijana ku ijana ibinyoma bya Zelensky biri no gutera umujinya abanya-Ukraine bakurikirana intambara barimo kwandika bavuga bati turarambiwe ibinyoma bya Zelensky sinzi icyo bigamije. Hanyuma tuvuye kuri Kupianski mubona neza ko nta n'amahirwe abanya-Ukraine bafite yo kuzayigarukamo, ndagira noneho tujye ku wundi mujyi Zelensky yavuzeho. Mbabanzirizemo ikarita izuminga Pokrovski nuko barimo kuyapudetinga, murabibona ko Pokrovski yamaze gufatwa. Aka gace bita Rivne abanyamerika ntago barimo kugashyira mu bice abarusiya bamaze kwigarurira, ariko Rivne ingabo z'Uburusiya zamaze kuyigarurira. Ndaje mbashyiremo n'agakarita kava kuri side y'abarusiya naho murebe uburyo bihagaze. Rivne yamaze gufatwa. Ibi bikaba bivuga ko umujyi wa Pokrovski barwaniyemo umwaka, amezi 3, ibyumweru 3, uyu mujyi wamaze gufatwa. Ahantu abanya-Ukraine bagifite zone nini zitarigarurirwa n'Uburusiya kandi bidafite n'icyo bivuze ni muri Milnograd. Ntacyo bivuze kubera ko abarusiya nibamara guhuza ibi bice byabo ahangaha, ni ikintu kiri bube cyagora abanya-Ukraine kuba bafungurira bari muri Milnograd ngo batambuke cyangwa se ngo babazanire support nkuko bakomeje kubyigamba. Hanyuma aha muri Pokrovski ndagira ngo mbereke noneho indi ikarita yaguye ya Pokrovski, murebe uburyo ibintu bimeze. Murabibona ko nta kantu kamaze kuzingirwamo hagati. Ka Milnograd kamaze kuzingirwamo hagati. Ninjoro nabibabwiye umuhanda umwe wacaga mu bisambu, kuko umuhanda wundi uri principal uva muri Milnograd uca muri Pokrovski, wagira muri Pokrovski ukazamuka ujya muri Rodinski cyangwa se ugatambika ugana za Dnipropetrovsk za Poltava iyo hirya. Umuhanda wundi wari nka shortcut wacaga hano haruguru y'ibice abarusiya bamaze kwigarurira uturutse muri Milnograd, ugaca hagana mu bisambu ukagenda ugana iyo ngiyo za Irishnye abarusiya batarafata. Aho ngaho niba abanya-Ukraine bari bafite icyizere cy'uko bashobora kuba bakoresha uyu muhanda twayibonye nijoro, n'ahangaha kuri aya makarita birimo kugaragara uyu muhanda ingabo z'Uburusiya zamaze kuwurengaho. So rero ibyo GUR bavuga, ibyo Zelensky avuga muri iyi mijyi yombi, murumva ko ni ibinyoma byambaye ubusa. Ahangaha muri Pokrovski ntarahava, nagira ngo mbereke wenda mu majyaruguru ya Pokrovski aho ngaho muri Korodiaz, murabona ko habaye ubururu. Ni ukuvuga ngo offensive y'abanya-Ukraine muri icyo gice yatanze umusaruro, kuko murabona ko abarusiya baramanutse bari kuri niveau ya Shakove zombi. Ahandi hari kubera intambara ikomeye. Ejo narababwiye ngo Rodinski bayifashe, ariko Rodinski bisa naho n'abarusiya batarayigiraho control 100%, kuko Rodinski video zirimo kugaragara, Rodinski iri kuraswaho n'abanya-Ukraine ikaraswaho n'abarusiya. Nuvuga ngo harimo ibirindiro by'abanya-Ukraine hakabamo n'ibirindiro by'abarusiya. Ariko urebye nko kuri iyi karita abanyamerika baragaragaza ko aka gace kose kamaze kwigarurirwa, ndetse murabona ko n'imihanda igaturukamo yose yamaze gufungwa. Rodinski ariko tuzareba video yayo, ni akajyi gatoya nk'uko mubibona, ariko kari guhura n'amabombe y'uburemere kuko ingabo za Ukraine ziturutse muri za Dobropil zikeneye Rodinski. Iyi ngiyi barimo kuyirwanira ku buryo bukomeye cyane, bamaze kuyitakaza ariko baracyarimo kugerageza. Aha muri Pokrovski reka tuhave, wenda turaza kuhagarukaho mu masaha ari imbere uko inkuru zaho zigenda ziza. Noneho tuzamuke ruguru hehe, kandeba ahantu tugiye kuzamuka muri Vovchanski. Vovchanski ni umujyi munini ushobora kuba uruta Pokrovski, ndetse umuntu yanakwemeza ko Vovchanski iruta Pokrovski mu bunini. Vovchanski iruta Kupianski mu bunini. Vovchanski iruta Konstantinivka mu bunini. Uyu ni umujyi munini urimo kugenda bucece. Ndagira ngo murebe ibice bisigaye bya Vovchanski. Murabona hasigaye iki? Zelensky afite amahirwe, ntabwo Vovchanski iri kuvuga mu itangazamakuru, ariko murabibona ko tayari yamaze kugenda nayo. N'uduce dusigaye murabona ko abarusiya batangiye kugenda batuzenguruka. Utu duce dusigaye ni uduce duherereye ahantu bivugwa ko ari mu nganda ziranga muri Vovchanski. Vovchanski yarasenywe, uyu mujyi warasenywe, uyu mujyi wahuye n'amabombe. Mu hantu hariye bombe ziremereye, Vovchanski iri mu mijyi ya mbere yarashweho. Niyo drone inyuze hejuru ikakwereka ibisigarizwa by'umujyi, nta nzu n'imwe isigaye ihagaze. Ntarakomeza ngo ngere kure, nkiri muri Kharkiv nsubire inyuma muri Kupianski gatoya,
hari video irimo guca ibintu, irimo kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga z'Abarusiya n'ibitangazamakuru bitandukanye by'Abarusiya y'ibyabereye ejo muri Kupiansk. Umusaza abasaza babiri bahisemo guhunga igice cy'imirwano muri Kupiansk, ariko bagenda bahungira mu gice cyamaze kwigarurirwa n'Abarusiya. Hejuru yabo hakaba drone y'Abarusiya irimo kubagenzura, abasaza bafite ibitambaro by'umweru hejuru n'akabwa kabo k'umweru imbere yabo. Ingabo z'Abarusiya zikomeza kubayobora zikoresheje drone bagenda bayikurikira. Icyabaye ni iki? Drone y'Abanya-Ukraine yaraje irabarangiza. Iki ni ikintu cyababaje cyane Abarusiya. Iyi video irimo kuzenguruka ku buryo bukomeye cyane. Ibi ni ibintu ntagombaga gusimbuka kuko ni ibigaragaza ishusho y'igisirikare cya Ukraine. Ndagira ngo noneho nkomereze mu gace ka Limani. Zelensky yasabye Abanya-Ukraine gutuza. Ni mu ndebere Limani uburyo ibintu bimeze. Murabona ko agace kitwa Zirichine mu minsi 3 ishize mbere ya weekend ntitwaganiriye. Zirichine iri kure y'umuhondo, iri mu bururu. Ni murebe Zirichine yamaze gufatwa. Ingabo z'Uburusiya Shandrihorove zayisize inyuma. Ubu ngubu ni mureba hari agace kari guturuka aho ngaho muri Zarichine kamanuka kaza muri Limani. Mu majyepfo ya Limani ingabo z'Uburusiya ziturutse ruguru ya Yampiri zamaze kwinjira kuri Limani. Ingabo z'Uburusiya nanone ziri guturuka muri Torsk ziri kuza zigana kuri Limani. Mu by'ukuri Limani urebye neza yamaze gutakaza umuhanda wayo uyihuza na Kramatorsk. Uwo muhanda wamaze kugenda kandi ejo twavugaga ko utaragenda. Ubu basigaranye umuhanda ubasohora ushobora kubinjiza muri za Izium n'ahandi. Mu by'ukuri Limani nayo ubwayo nta mpamvu yo gutuza nk'uko Zelensky yabivuze ku munsi w'ejo. Abanya-Ukraine nibyo nababwiraga barakaye barimo kuvuga bati izi propaganda turazirambiwe. Nkuko mubibonye rero ku mirongo y'urugamba murabona yuko ibyo Zelensky yavuze ku munsi w'ejo ntaho bihuriye n'ukuri. Ukraine iri mu bibazo bikomeye cyane. Nahoze mbona Abanyaburayi barimo gushakisha uburyo noneho ibiganiro byasubukurwa, ariko bigasubukurwa babirimo. Murabize Emmanuel Macron nta jambo agifite mu gihugu indani, bamumereye nabi. Bastama baravuze barananiwe. Uyu munsi hari undi barimo gushora. Uyu ni Premier Ministre ni Perezida wa Finland. Bamwita ni Stubb. Uyu nguyu Stubb yavuze ati rwose ndasaba Donald Trump na Vladimir Putin ko bahura mu nama ya G20 izabera muri South Africa. Ni ukuvuga ngo arashaka ko bya biganiro bya Donald Trump na Vladimir Putin byapfubye byagombaga kubera muri Hongria kuri inshuro noneho bisubukurwa bigasubukurirwa mu nama ya G20 izabera muri South Africa. Ariko nkuko mubyumva kuva ari umunyaburayi batumiye, ni ukuvuga ngo ari kubatumira kugira ngo nawe azabe yicaye muri ibyo biganiro. Uburayi buri gutsindwa burimo gushakisha za shortcut zabageza mu biganiro, kuko kurwanira intebe y'ibiganiro Abanyaburayi barabinaniwe. Ubundi reka mbabwire ibintu uko byagombye kugenda. Niba Abanyaburayi baranze amasezerano ya Istanbul bagashyushya Ukraine bati tugiye kurwana, bagashyiraho ibihano byabo barahirira gupfukamisha Uburusiya, ni ukuvuga ngo kugira ngo babone intebe ku meza y'ibiganiro nuko izo nzira zabo zigomba kuba zarakoze, cyangwa se bakaza ku meza y'ibiganiro baje kwemera ibyo Abarusiya barimo gusaba. Igihe bumva ko bashobora kuba bagira ibyo bavuga ku meza y'ibiganiro, ni ukubirwanira muri izo ntambara bahisemo. Intambara y'ubukungu bakababaza Uburusiya bukabona ko bugomba gupfukamira Abanyaburayi. Icyo gihe bazabona intebe ku meza y'ibiganiro. Ku mirongo y'urugamba gukubita Umurusiya bakamukubita bakamusubiza inyuma, Umurusiya akabona ko bashobora no kumugeza i Moscow atarebye neza. Icyo gihe Umurusiya azabapfukamira aze ku meza y'ibiganiro abatega amatwi. Ariko uyu munsi shortcut zose bacamo, niba batarashoboye kugusha ubukungu bw'Uburusiya, niba batarashoboye gutsinda Uburusiya ku mirongo y'urugamba, bakaba bakomeje n'imvugo umuntu yavuga ko ari imvugo z'imigambi mibi ku Burusiya, intebe y'ibiganiro ntayo bafite kuko ibi byo umuntu yanabivuga rwose. Simpamya ko Vladimir Putin azitabira iyi nama yo muri South Africa. Ari na Donald Trump sinzi ko azayitabira kuko murabizi nta nubwo abanye neza na South Africa.
abangaba barimo kugerageza gutera utugeri ariko ntabwo turi buze gukunda. Muri Ukraine naho barimo gutera utugeri bari gutera n'utuhe, barimo kureshyareshya abanya-Ukraine ngo baze mu gisirikare, bagiye gutangira gushyiraho kontra z'umwaka umwe, imyaka 2, ku buryo uzajya uza kontra yawe nirangira utahe. Murabizi mu gisirikare cya Ukraine nta kontra yabagamo. Ahanga bakaba bavuga ko umwaka umwe ni 50,000 by'amanya-Ukraine, bagahita bagukubita avance ako kanya ugisinya, ubwo ni 50,000 ku mwaka. Hanyuma imyaka 2 ni 100,000, bagahita bagukubita avance ako kanya. Imyaka 3 ni 150,000. Nagira ngo ne kwinjira muri ibi ngibi mbanze mbabwire uvunjishije mu mayero uko ayo mafaranga angana. Ni ukuvuga ngo ku mwaka umwe 50,000 by'amanya-Ukraine ni 1,189 by'amadolari. Ni make cyane ugereranyije nayo bahemba hakurya mu Burusiya. Ni make, ni igitonyanga. Ubwo ku mwaka bikaba 2,000 kuko ni 100,000 ku mwaka, ni 2,379 aya ni make cyane. Ntabwo ndi bwirirwe ngera kuri izo kontra zigera ku myaka 10. Ndabona izi kontra harimo n'izigera ku myaka 10. Ibi bintu biba bisekeje cyane. Reka tubiva, ariko murumva ko barimo gusaza imigeri, barimo kugerageza gushyushya kugira ngo barebe ko abantu barimo kwihisha igisirikare cyabo bagerageza kukizamo, cyangwa se abari hanze baza. Ariko aya mafaranga ni make, ntago yamotiva umuntu, ntago ari amafaranga wajya kwitangira, wajya kwishyira muri misile z'Abarusiya. Hanyuma Belarus yashotoye abanya-Ukraine ivuga ko nayo yiteguye kohereza ingabo muri Ukraine ubwo intambara izaba irangiye, zo gucunga ko amasezerano arimo kubahirizwa. Ibi ni ibintu abanya-Ukraine bari buze kubateraho utwatsi ku buryo bukomeye cyane, Dnipropetrovsk Vostok Group iravuga ko yahitanye abasirikari ba Ukraine muri Dnipropetrovsk. Ni bamwe twavuze, baba marine twavuze, nibo bakomeje kugarukwaho. General Siska araza kuyibazwa cyane, ngo ni Marine Brigade ya 35. Ahandi hari ibitero bikomeye cyane ni Rodisk, twabivuze. Abanya-Ukraine bakomeje kuvuga yuko Jelani zamaze nanone gukorerwa indi update. Baravuga ko Jelani zahinduwe, ubu noneho bitanashoboka kuba wakwibeshya utana umwanya wawe ujya kuyihanura, no kuyireba gusa ukareba aho bayitumye ikagenda ikahagera. Electronic warfare y'abanya-Ukraine nta kintu zirimo gukora. Abanya-Ukraine baravuga ko ubusanzwe antena yayo yabaga hanze, Abarusiya bayihishemo indani. Ibi rero niba hari icyo bihindura nta wamenya icyo ari cyo, ariko gusa baravuga ko ari impinduka zikomeye kuri Jelani 2. Hanyuma Tehran muri Iran bafite icyapa kinini cyane kiriho abaperezida batandukanye bagiye bahitanwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iki cyapa harimo ba Muammar Gaddafi, hariho ba Saddam Hussein, hariho Reza Pahlavi wa Iran nawe wishwe n'abanyamerika nkuko abanya-Iran babivuga, hariho na Zelensky. Nicyo kintu gitangaje, nayo mpamvu inkuru nyigarutseho. Kuri aba perezida bahitanywe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo na Zelensky utarapfa. Ibyo murabibona mute? Nimubwire icyo mubimbwiraho muri comment. Ubundi ibi bintu bivuze iki? Mumbwire muri comment abantu mukiri mu kiganiro. Hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko Donald Trump yinyuzemo akavuga ko bagiye gutangira kugerageza ibisasu kirimbuzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushakisha uburyo za sevinga isura ya perezida wabo warupotse akavuga ibintu bitari byo. Hano biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kugerageza noneho nabo intercontinental ballistic missile yabo. Iyi ngiyi bayita Minuteman III ICBM. Iyi ngiyi ni mbi cyane. Abarusiya bakaba barimo kwibaza ati noneho nimwibaze Donald Trump iyi boro cyangwa se iyi ntwara agiye kugerageza nayigerageza bikanga, arabasebye bingana gute? Ashobora kutubeshya ko byaciyemo, ni ugutegereza, ashobora kutubeshya ko byaciyemo. Hanyuma ejo habaye ibitero bikomeye by'abanya-Ukraine, ntago ndi bubitindeho. Hano hari agakuru gasekeje ndimo kugenda mbasomera, muranyihanganira. Venezuela mu 2018 Venezuela yari ifite amabuye yayo y'agaciro zahabu muri banki y'Abongereza. Mu 2018 Venezuela igiye kuyabikuza, Abongereza barayabima, barababwira bati mwebwe leta yanyu ntago yemewe mu rwego mpuzamahanga. Iyo zahabu kugeza kuri uyu munsi Abongereza barayibye. Narababwiye n'Abongereza
ni abajura babi. Mujye mureba sorry murabizi nasaraye muragenda munyihanganira. Mujye mureba n'umwami wabo. Umwami wabo ari proud yo kwambara amabuye yibye hirya no hino. Buriyo mubonye umwami w'Ubwongereza yambaye cya kizahabu kinini kiriho na za diama, Ubwongereza bubicukura hehe? Mukeka ko yabiguze se? Ibi yabyibye za South Africa, za Sierra Leone, aho bagiye hose bakoloniza, mu Buhinde hose, kugeza kuri uyu munsi ari proud kubyambara. Aba bariba ku manywa y'ihangu, ariko sinzi n'impamvu n'ibihugu, ngewe sinzi impamvu n'ibihugu bijya kubitsayo. Ni gute mujya kubitsa mu bajura mubizi ko ari abajura? Ariko propaganda zabo zishobora kuba zari zarafashe cyane, ariko uyu munsi mutangire mugarura ubwenge noneho mujye kubitsa mu Bushinwa. Mujye kubitsa mu Bushinwa, kuko Ubushinwa buzabaha amasezerano meza, ntabwo buzigera bwivanga, ntibuzigera bubiba. Cyeke icyo gihe nikigera, ariko kuri uyu munsi ahantu hizewe ho kubitsa ibyawe nk'igihugu ni mu Bushinwa. Kuko ahandi nuhabitsa ubundi bakoresha inkunga zabo mu gukandamiza ibihugu, bakavuga bati turabakatira inkunga zanyu, inkunga twabageneraga turazihagarika. Bakumva ari akantu gakaze. Iyo wabikijeyo rero ubutitira cyane, ubutengurwa kuko ntabwo baba bagiye guhagarika inkunga gusa, baba bagiye gufungiramo n'ayawe washyizeyo. Kuki mujya kubitsayo? Ibi ni ibintu bigomba guhinduka. Ejo nanababwiye mu kiganiro twakoze ku munsi w'ejo, nanababwira ko ibihugu bya Afurika byatangiye gukanguka. Idolari riri kugabanuka mu bihugu bya Afurika, bimaze kumanukaho 23%. Ibihugu bya Afurika biri kuva muri Swift, biri kujya muri system y'Abashinwa, biri gukorana n'amabanki y'Abashinwa, ibyinshi biri kuvamo. Ubu uzajya uva hano ujye guhaha mu Bushinwa rwose, ntuwirirwe ukenera idolari cyangwa se rero. Ibyo rero Abanyaburayi nibajyanayo bibye, mu gihe kiri imbere biri guhinduka. Uburayi bugiye kuzakubitwa, Uburayi buzakena. Nimwibaze namwe nk'Ubufaransa ahantu hose bwibaga burimo guteshwa. Abongereza bo barateshejwe, none batangiye no gufatira ku ngufu iby'abandi. Ibi bintu birababaje, tuba twiganira ariko birababaje. Zahabu y'Abanyavenezuela kugeza kuri uyu munsi ntiratangwa. Biteye ubwoba. Hanyuma muri Czech murabizi amashyaka yayandi bita ngo ni right wing atatu yose yishyize hamwe, yakoze coalition y'igikurankota. Aya mashyaka ni amashyaka adashyigikiye ibiri kubera muri Ukraine, ni amashyaka adashyigikiye politiki y'Abanyaburayi, ni amashyaka ari kumwe na Viktor Orban na Fico. Bagiye gukora coalition igiye kwatsa umuriro muri Union Européenne no kwatsa umuriro kuri Ukraine, kuko bose ntago bemera inkunga zigenerwa Ukraine. Amahoro kuri mwese.